الله وبركاته كسر دواد على أكاديمي وعشر كي صدحات writing أما قرالك وأنا قارس كي أساس كقرالك عشر كنا ما أنت وحكي سابسين هاي the capital city of Somalia عاصمة الصومالية إنه استعمالنا كلمة دهن أي قرال كوبن كقري دونا هل كان هوسة إنه استعمالنا كلمة دهن أو population تتكدجن عاصمة بودكا أما دكتة university جامعة beachka حيبتا breachka museum متحف monument تالو كتالا عاصمة إنه أنت كهذا لنا هي إنه بدري دونا كلمة دهن قرال كوبن أينو هلكن قوري دونا أينو بلعبنو the capital كلمة ده هري سوا مقدشو مكا عاصمة يعني استعمالنا كلمة داس the capital city of Somalia اسمه ديشو عاصمة صوماليا ومقدشو the population is about 4 million dadka degani waxay ku dhow yihiin 4 milyan it has podcast asaynu isticmaalayna ama dekada it has the biggest port in East Africa waxa ku yaala dekada ugu weyn bariga Afrika there is a university of Somalia waxa ku yaala jaamacadii Soomaaliya there is a beautiful beach in Mogadishu waxa ku yaala xeeb qurux badan Mogadishu there is a beautiful beach in Mogadishu Mogadishu waxa ku yaala xeeb qurux badan there is a bridge over the river waxa ku yaala bridge kormarta wabiga there is a national museum which was built in 1954 there is a national museum which was built in 1954 waxa ku yaala madxafkii ummadda oo la dhisay 1954 there is also a monument called sayidka waxa kale ku yaala taalo la yiraahdo sayidka aynu dib akhrino casharkii makana paragraphkii ka kalmadii halkan ku xusnaa waxay noqdeen paragraphka kooban adigana sidaas oo kale lagaaga baahan yahay inaad u qorto intaad caasimad doorato paragraph yar oo kooban I am going to write short paragraph about the capital city of Somalia. The capital city of Somalia is Mogadishu. The population is about 4 million. It has the largest port in East Africa. There is a university of Somalia. There is a beautiful beach in Mogadishu. There is a bridge over the river. There is a national museum which was built in 1954. There is also a monument called Sayidka. عشركي انت سينو كوبان يهي انت نكو كل مدونا عشركي انا تنبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته